Loza 9 Tuscany seator recurso ao tribunal também equipa conjunta estraga sação e a loza larang. E a quarta equipa guarda de gestão município dele acompanha o polícia município dele executa mandado o tribunal hodi sobu loja honaran Tuscany e a área audian tambalakon e tribunal antes rainain holoza 9 lorimalu ba tribunal hodi resolve e tribunal kona ba estatuto raine e kusmai tribunal decidi rainain makmanan no hasai despaixo hodi haruka equipa conjunta sobu loja mai be loja 9 Tuscany la satisfaz ho asaun nebe equipa conjunta halo tamba estraga sasan bara ki loja laran notificação rumah tu patene ami laiha quando mos hanesan filomeno soren lako pelo menos forhatene ami sira forhatene emi karta ne sane proses batran ne laiha hanesan busik der depois ami dia mufali dan aset estado tambah sabile aset estado lako fakta tribunal durante kita naru ami hatta mawasan ba estado tambah sa estado la hamrik defende ne aset ne busik fali dama privado fali ba SCC fali reklama fali ya tribunal tambah nema ami atau hakara suguran mainane tama iha buat dalos proses mana agora hanya sasane lu bikidan ne osan bot kotu agora ko muda mosne at ko hala pilefang ne anggapin hanisan haw lakon osan bot ne sasane barak na kono agora foi trek liu trek sanu sudah foto pen crack der hanya osan hanya rendimento ya sasane hotu agora haw isa to bele sustenta mores kita negosiador ni kan kita bele hetan osan negosiador kami negosiasi ada hanya on iha sadarwa agora moras, how fasiran, how precisa imorok noron-noron, ni ani sa uhang ne. Dadau equipa guarda gestão município dele tula sasang nebe hasai husi loja ba tau ia fatuhada. Tur informação nebe jeme acessa ema sobo empresa Tuscany nia loja ia audian dili tambah empresa lakon ia tribunal hafen mosu disputa entre empresa Tuscany no nain barai. Abraham Amral, GMN.